telespectadores GMTV, usi railiu no railara. Espera ita hotu ho condição nebe mak dia. By the sound o hiloron hamutu kohau Aguida Moniz, usi Departamento Turismo Hospitalidade Culinária. By the sound o hiloron how to apresenta haunia produto, halo inovação produto local ai farina babolo. Ingredientes nebe mak how utiliza mak hanesan. Ingredientes principal mak ai farina. Ingredientes básico makan susu ben, masih midar, manutolong, maizena, susu ben, manteiga, no queijo. Equipamentos nebe makausa makanesa, bacia, parut, formas, mixer manual, kuas, no canoro. Turmai ita tama bahia prosesso produção. Molok ita tutama bahia prosesso produção, tabele haluha, facelima, não usa luvas. Atu nune, hahan nebe mak ita produz, bele mos. Tau mas midar, manutolong, santan, susu ben, dia manteiga ita usa ben halo tia nyana bente lai. Dia molok atu kalau ingredientes selu ita halo na bentia manteiga ne. Dia manteiga ben malira no ita bele kau ramutu ko ingredientes selu. Depois tau queijo ne eu sei parte lá e depois matau. Queijo nebe mau parte sei kau ramutu ko ingredientes selu. No ikusil tau ai farina nebe mak paruto. Depois kedok halo anesa. Depois kau halo anesa.
sida bele tahu produto nebe makau. Halo, betul. Tempo turmai tahu masa bayar foto satu ini ita bele tunu ya ofen. Tahu la bele nakon liu tambah sida sei ensetan masa ida. Dia ka tempo turme hau se tunu produto nebe makuin hau. Mixer na mutu kona. Kita luha molo kita tutunu itania produto kita lakan tia oven. Tiene temperatura o halo 180. Dia agora kita tahu masalah ini. Produto nebe mak ita tunona hen 30 minutos. Turmai ita acompanha lá publicidade. Ihane hause halo nya topim ba bolu de mandioca. Ingredientes nebe mak hausa makanesan. Santan, B, manotolo, massimidar, maizena, com susu bem, ou queijo. E a tempo tudo mais, você ralo na minha produção. E total, santan, robê, o santan, 65 ml, robê, saia muito, 200 ml. Depois, tá o massimidar, canolo e semida. Tá susu bem, canolo e semida. Halo, o ahi bem monoton, ini lebih. Ini tequero, to halo grosso. Dia topping yang kita tahu ya bolu, rasa kona, harusnya grosso listona. Tahusik, mintan bolu neta kate tasai ta enselete. Mate te ahi. Dia kita lihat
asai atau encefalnya topi bayar lete. Dia agora itu ensenya topi bayar lete. Tense lalika na kono liu pas deh. Sida ita ense hotu, tama fali, tulo fali. Nyesihan 30 minutos. Tau fali bayar oven atau hodi beletun. Dia kotida ita tunu ihan minuto 30 minutos. Malo telespectadores, itanya bolu de mandioca tasakona, agora turmai hawa tu hasai. Itanya bolu de mandioca ne tasakona, agora tempo turmai hawa tu plate. Itanya bolu mandioca magne tempo turmai hause garnish ho cherry. Maluk sira bele usa garnish karik bele usa ho iPhone uvas, strawberry, tu dita bot cernia kari. Yene ha usa garnish ya iPhone cherry. Dia ide nema bolu mandioca.
tempo turmai hau se koko produto bolo de mandioca. Bolo de mandioca gosto tebes. Dia itania bolo de mandioca ohin hau koko teonan nia sabor dia tebes no promove na fatin itania produto lokal liusi kulinaria tambah identidade Timornia. Lori Timor Bamundo. Ikus liu hau Aguida Moniz, hoi kipa tomak, hato agradece wai. Adeus.